so na sidaya pak bangun na rin. Pakai mo lagi padom ito. Yang to kukuha ko lagi bagi dua ako, mbay siya pang pian dito solo pang hero. Yo. Jadi kupukare la ko kam so na nasanga misan ni. Anak na tinadarang ko do, misan ni Fidel. Misan ni pong ida. Mida siya kumi. Kumua ya to banua dito Mokhtar da dua di pasita apa? Ya to ringin na daw ya mo banuan na patanan to. Pakunako pa na di salo. Ya to ringin na yung banuan na mo parama yung may borong to si Sola kung nasibali anak na patanan. Tering na yung to. Apa ya tong tiali gubado tondok nabame ku sia nenek ku sia suluku do tondok tiali misa sang lego naku misi daya ya tu banuran pedyong banuang ki kami sola layurang jadi tak kuang itu alina dalam na dipasita apa mo banua koto tak na itu alina jadi ya tu banua je tong Mokhtar yakin na lagi salu tedong banuan na sidaya sola layurang sang tepo na banuan na tumarapo to kalong tepo susi mo diyan na to siya susi mo na pukadan na nerin dito siya batok pa na siya sul ya matok ko makan na si pakada nina na manas sa pangan na jadi ya matok na di pamisa dado banuan mendadi misa yang itu banuan na taruh na patanan na taruh na parama yo jadi ko susi pa kompiang sola pa heru ko buarkan ebang siang tu pak bangun na lay panido ko sakoin pak duit tepia yo na tawi pak heru na ko sol kompiang tujuh na rampiambe natawai tatawai ku tahu itu orang pendek nama dong nama keburu nih pak dua pinjat satu pia yo